बस भीतर आमर एंट्री पूरा लग्जरी बस आम सीटा पूरा लास्ट आड़े कर ना 6B 6 या 6B पूरा लास्ट आड़े लग्जरी बस रे एंट्री आमर हो जाए जीव हैदराबाद ये आमर आगड़ा आगड़ा चल बुझे पसंद आगे आगे ये पहुँची जाइए आम सीट पाखे ये आमर सीट सब पसंद आउ काटी पूरा आमर ये पाखे कौटा टायर पूरा बस भितर एसी लगी पूरा कंफर्टेबल एरिया ऊपर चढ़ी जा रेस्ट वेस्ट कर निद मत जोर आज हूँ नुआ ब्लॉग आमर हो भुवनेश्वर टू हैदराबाद जर्नी मो सहित अच्छा प्रशांत आम दी जन जर्नी करुँ आज 11:30 बस अच्छे आम पहुँचु पहुँचु प्राय सका 6:30 हो मैंने आमको प्राय 20 घंटार सफर अच्छी आम सफर भितर मुझे टेक्निक अपडेट देवी केमती जाऊँ कौन कौन घटुची बस एक्सपीरियंस सब आपको टेक्निक अपडेट देवी ये देखो बस आमर प्राय पछपटू गोटे आगे आम सीट अच्छी प्रशांत बाबू टिकेट कर सी कौन भाभी टिकेट कर जानी कौन भाभी भाई टिकेटा कर जो टिकेटा हम करले एटा 21 थिला कि आगोटा अधिक 25 पाखा पाखी थिला एटा ही कंफर्ट किछ असुविधा नै वोल्वो बस किछ जणा पड़ियोनी भल लागियो ना भल लागियो जनी बसी होजी एटा किंतु प्लस पॉइंट मु आगो तले जो आस्थिली सेटा टी हाइट कम थिला माने एमनी फंडली बसी होजी एटा किंतु बसी होजी कंफर्ट लागु ये देखिए माय तारेन जनी भल रहो बस देखो भाई मैंने जर्नी ए स्टार्ट आमर हो भुवनेश्वर टू हैदराबाद मु तो फास्ट टाइम पे हैदराबाद जाऊँ कि हैदराबाद जाइनी प्रशांत बाबू आगुरी हैदराबाद जाइए हैदराबाद थे आम जर्नी स्टार्ट है प्राय 1:30 ना 1:30 PM 1:37 PM आम गोटे बस छाड़ा आप स्टपेज मतलब लगुच ब्रह्मपुर ना गोटे अच्छी से स्टपेज आम कथा बस छाड़ू जर्नी स्टार्ट हो भुवनेश्वर टाइम प्राय 4टा पाखापाखि 4:30 पाखापाखि आ भितर आम प्रशांत भी शोक उठिले आ भितर आमको दे स्नाक्स टी आसी पानी बोतल आसी स्नाक्स कौन अच्छी देखिए शोई शोई भी पूरा बोरिंग हो गल स्नाक्स खाइबा भोक भी है जोर कौन अच्छी देखा ये देखो भर अच्छी आमर गोटे मिक्सचर गोटे अच्छे हल्दीराम आ गोटे कौन पेपर पट गोटे अच्छे विपर गोटे अच्छी गोटे बिस्कुट भी देते हाँ भल बिस्कुटा भी अच्छी गोटे टिश्यू पेपर भी अच्छी आ गोटे लेयर केक अच्छी एटा मो भागड़ा था एटा प्रशांत भाई भाग अच्छी से खोला खोली करना आ पानी बोतल यहाँ देते ये सब जिनस पड़गला प्रशांत बाबू शोचे उठ भाई खाईदे टे भोक कला तुम घर कौन आनी खराब हो से प्रशांत बाबू घर भी रुटी आ सेमे आनी भी खिया से कौन भल रही गोड़ आइन सेमेटा खराब जिते गरम सिमे खराब हो सारी के खाइबा बादाम और चॉकलेट फ्लेवर
ଅଫିସ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଆଉ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ ଏଇଟା ଆମର ରୁମ୍ ସେକର ପଟେ ତା ବେଡ଼ ଏକର ପଟେ ମୋ ବେଡ଼ ରାତିରେ ଆକୁ ଘରେ ହେଇକି ଶୋଇବୁ ଆଉ ଖାଇବା ଶେଷ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଟିକେ ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପୁଣି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ବସ୍ ରହିବ ସେଠି ମିଲ୍ କ'ଣ ଖାଇବା ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଭେଟ ହେବ ଆଉ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛୁ ଡିନର ପାଇଁ ଏବେ କରିବୁ ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ହେଇନି ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ତ ଘରୁ ଖାଇବେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଣୁଛନ୍ତି ରୁଟି ପରଟାକୁ ସିମେଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ରୁଟି ସିମେଇ ରୁଟିଟା ଠିକ୍ ଥିବ ପରଟା ଯେଉଁ ସିମେଇଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଆମ ବସ୍ ଦେଖ ଭଲଭ ବସ୍ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ଚାଳ ଘର ଚାଳିଆ ହୋଟେଲ ଆଉ ହୋଟେଲ ଦେଖିବା ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାନା ଖାଇବା ତ କେବେ ଖାଇନି ପ୍ରାୟ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା ଆସିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ଆଉ ତା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି ଖାଇଦେବା ଚାଲ ପୁରା ଭିଡ଼ ହଁ ଖା ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଖାଇବା ଗୋଟେ ମୋ ଡର ମାରୁଛି ଏତେ ରାଗକୁ ଯାହା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ମିଳିଗଲା ଆମକୁ ଚପାତିକୁ ଏକର ପଟେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଚଟଣିଟା ନା ଚଟଣିଟା ଖାଇଦେବ ଭଲ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ଆମର ଖାଇବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ତଥାପି କିଏ ଦେଲେ ଚଟଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଲେ ଆଳୁ ଖରି ଚଟଣିକୁ ଆଳୁ କରି ଖାଇଲେ ଆଳୁ କରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ପଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଚଟଣିରେ ଲୁଣ ପକେଇଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ମିଠା ବି ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚପାଟି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେନି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ବୁଝିଲେ ଚପାଟି କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ ଘରୁ ସେ ଯେଉଁ ରୁଟି ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ରୁଟି 4 ପଟରୁ 3 ପଟ ଖାଇଛି ଚପାତିରୁ ଟିକେ ଆଉ ଆଳୁ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା ତଥାପି ହେଲେ ଟିକେ ରାଗ ମାନେ ଏକର ପଟ ଖାଇବା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଗ ଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସତରେ ଖାଇଛ ହଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଚପାତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଘରେ ଯେମିତି ପ୍ଲେନ୍ ରୁଟି ହୁଏ ସେଇ ରୁଟି ସହିତ ତା ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ମରା ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଣି ହଁ ସେଠି ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଟା ଖାଇଲେ ପେଟ ଫୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୁଇଟା ଚପାତି ଦୁଇଟା ଆଉ ଆଳୁ କରି 70 ଟଙ୍କା 75 ନେଲେ ନା ହଁ 70 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନିଅନ୍ ତମ ଦେଇଥିଲା ପିଆଜ ଖାଇଦେଲା ଆରେ ଲେମ୍ବୁଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଏବେ ଖାଇକି ବସିଲୁ ଏବେ ନାଇଟ୍ରେ ବସିଛୁ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟପେଜ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁରା ରାତି 1 2ଟା କୋଉଠି ରଖିବ ଚା ମା ପିଇବା ପାଇଁ ନହେଲେ ସକାଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମ ଡ୍ରପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଅଛି ଆମର ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଯାଉଛି ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଏ ବି ଅଲଗା ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଅଲଗା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ ଏବେ ବସ୍ ବି ଛାଡ଼ିବ କିଛି ଦେଖା ହେଉନି ବର୍ଷା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଯାଇଛି ଯିବା ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ହ୍ୟାଲୋ